Безнең ата-бабаларыбыз гасырлардан гасырларга тормыш хуҗалык кирәк-яракларын үз куллары белән ясап, кием-салымны үз куллары белән тегеп, әзерләп гомер иткәннәр. Табигатьнең кырыслыгы бигрәк тә аяк киемнәренең берничә тапкыр алмашынып торуына китергән. Кышкы салкыннарда аяклар җылыда булсын өчен суык үткәрмәслек аяк киеме кирәк булган. Шуңа да күп шөгыльләрнең берсе булып киез итек сугу барлыкка килгән. Мондый шөгыль буыннардан буыннарга тапшырыла килә. Итек сугу киездек басу дип кенә дә йөртелә. Әле дә булса халкыбызда үзенең ихтыяҗын югалтмый. Мавлиев Илфат Нәҗми улы Брай районы Тугай авылында 1965 елның 13 октябрендә дөньяга килә. Тугай авылы элек-электән киез итек басучылар буларак дан тоткан. Сталинград янындагы сугышларны үткән ветеран Илфатның карт әтисе Миргаләү Мәүлетдин улына шатлама суыклардагы киез итекләрнең җылысы, кадере бик яхшы билгеле булгандыр. Шуның өчен дә ул оныгына киез итек сугуның бөтен нишкәлекләрен дә өйрәткән һәм аңлатып калдыргандыр. Илфатның әтисе Нәҗми Миргаләү улы үзенең эшчәнлек гомерен терлекчелеккә арнаса да, бик оста киез итек басучыларның берсе булган. Шуңа күрә ул да Илфатка киез итек басу нишкәлекләрен җентекләп аңлатып өйрәткәндер. 1984-85 елларда Балташ авылында училище тамамлаганнан соң Илфат киез итек сугуны үзенең төп һөнәренә әйләндерә. Илфат Нәҗми улы тормыш иптәше Миләүшә Хәйрислам кызы белән үзләренең матур дөньяларын корып, уллары Рифатны үстерәләр. Рифатка хәзер 14 яшь, ул 8нче сыйныфта укый. Илфат Нәҗми улы һөнәренең нишкәлекләрен улы Рифатка да өйрәтеп калдырыр. Ул да әтисе кебек җылы киез итекләре белән халкыбызны шатландырып яшәр дип ышанасы килә. Бу санак миндә ватыйм булган, Зурәтәй мәрхүм иде хәзер. Ул сугышка киткән шәшәп киткән булган, сугыштан киткәч әткәгә калдырган. Сугыштан исән тайырып кайта, кайткач та барыбер әткәгә биргән, әткәй саклады. Хәзер мин саклайм. Шушының белән эшләйм, яшәйм, җүн тетәм, шуның белән итек түшәйм, итек басам. Хәзер мин сезгә шушы станок белән җүн тетеп күрсәтәм. Җүн тетү сихрлыгын серләрен өйрәтәм. Менә мин җүн тетүне күрсәтәм, беренче табышлый башлана. Бу итек басуның җүн тетүе инде бу. Бу җүн тетүнең икенче табы, бу ука түшәү була. Менә шуннан түшәп, менә шуның белән нәһәр мисергән ишек түшәргә өйрәтәм, күрсәтеп китәм. Булачак киезек, mana түшәү дип атала, формага салу. Формага салабыз. Менә шулай иттереп. Bir yağa buldu, ikinci yağını tağa şuraya gösteririz. Şu tabi iki yakta tikiz kalın olsun için. Şöyle tutup korap çıkarız. Yüzüne birbirine yapıştırmak için direkt kolatıp da koyarız. Bunları üstleyiniz. Şu tabi yok-yoklar tikiz bulsun için. Hoş olmasın için. Birbirine topanğa gana tuğul, kırıyla arkada solabız. Şu tabi tikiz çıksın için.
Üçüncü salıp bitirsin, ikisi de bitirdim. Yine kapı oturan, oturup, işi var indi. Geç benim de forma kilip çıkaydı. Bu elbette degan so'zgina tug'il. Hali buning qotirasi bor, shumortasi bor. Tomonlarni qilinglarni tegizdan qaraymiz. Ular ibet borda ibet. Bunları aytıp qotiramiz. Geçerli şey bindi. Bu to'y bo'ldi. Mana qadr bosatg'ana qoldi. Mas'ul texnologiya ekan şeyin de o'zi. Size suv kerak, qaynagan. Qaynagan suvda pishgancha qaynab chiqqan suvda qaynab turgan suvni 10 minut teresi pişiremiz. Jön pişkençe. Bundan kere tukmak. Bundan kere kısa bok getire başlayız indi. Yani şu gizli basıyor diye atalar. Nasıl form basalı oldu? Bunlar şu jönle pişirgenden soň qaynatıp Şurası gizli gelip çıkar, şurası tukmak, şurası gizden gidip çıkarabız. Mana şurayı bular. Mana şurayı kirip basıp, mana şurayı hızga getiremiz. Mana bu şişi. Tuktap kaldırıp bulmay, tuktap kaldırsan ucu kalda, ucu işlemez, ucu jönkermey. Bunun için ısı vakitinde şebitireye girer. Bugün işlemedim, ben yeterli dip kaldırıp olmadı bu işine. Şunu artık bir batılanlar.
Şuşa razmı jite. Şuşa razmıga gatliş şesek jite qatarsak. İşçe de qatardan ise qalıplap qılmay. Qalıpta qalmay biz. Şunun üçün jite şuşa. Şuşa vaqıtı. Şuşa mana tağ taraf oynatıp izlikini manabız. Mana o'zine başqa tağı. Hansı ikinci texnologiya oynatamiz. Bu yolunu oynatgandan so'ng ikki olib tag'in 1 soat oynatamiz. 1 soat yarımda bo'ladi chaqda. Yo'q kirgancha qadar. Bu yo'q kirmasa tag'in manabız. Orada ibet hop para. Oh, bitti. Şuşun bilen şuşu forma getirsak. Evet, şuşu. Olmasın için. Şuna kadar torttırıp beybeytip uşak götürün ise gizlik uzak bırakışıday. Mine gizlikini basıp bitirdim. Hazır mene kızdırıp oynatıp hemen gidip manabız. Manbaş mine kolpuk kursetem. Şurayı da koyalım. Anası şu kontrol edici atalaydı. Hazır. Mene bütün giysikler bitkenler son, şuşunun bir giysikler var, şuşunun bana yaşayız indi.
Onu ko'rib şulay yaşaybiz. Kiyligis üretirmen, kışa bulup tura, kışa soğuk bulup tura, iteksiz bulmay, oyağıdan şütmegiz, kiyligis üretirmen.